ikaze. Ubwongereza bwihanangirije Putin bumubwira ko nta kinisho byo kwigira akagarara yiha kurwanisha intwaro za kirimbuzi muri Ukraine azaraswa bitarabaho ndetse agakurwa mu mibare yabigeze gutura isi y'abazima. N'amagambo ya Minisitiri w'Ingabo w'Ubwongereza Ben Wallace wanavuze ko rwose adatewe ubwoba na buke n'ibikangisho bya Putin, maze agiye kubizambya abwira Putin n'abumva ko bamushyigikiye bose ati Ubwongereza butunze intwaro za kirimbuzi zitarabaho, zaba zirwanishirizwa munsi y'amazi hasi cyane, ziraho zirahishwe, zirategereje, zirinze umutekano w'Ubwongereza mu gihe hagira ubwibeshyaho kamubaho. Ingabo za NATO ziryamiye amajanja, zahita zimujanjagura, zamurasa bibi cyane, zigahita zimukura mu mubare w'ibiremwa bizima. Aya ni amagambo ya Minisitiri w'Ingabo w'Ubwongereza Bwana Wallace nyuma y'uko Perezida Putin w'Uburusiya ahingukije ibyo gukoresha nucleaire. Bwana Ben Wallace yahise anabwira abashinzwe kurwanisha intwaro za kirimbuzi z'Ubwongereza gutangira kuzikorakora, kuzisiga amavuta zikanaguka mu kurinda igihugu gikize nk'Ubwongereza kandi cyazadukanye. Kuri uyu wa gatatu, Perezida Putin yari yavuze ko mu gihe ibihugu by'uburengerazuba bw'isi byakomeza kwivanga mu ntambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine bikageraho bibangamira gahunda Uburusiya bwateguye, azakoresha intwaro zikaze zirusha umuvuduko umurabyo. Ati dufite ibikoresho byose nkenerwa, buri wese atakibeshya atinyuka, tuzabikoresha nibiba ngombwa. Icyakora nanone Bwana Ben Wallace, Minisitiri w'Ingabo w'Ubwongereza, we yongeyeho ati sintekereza ko Putin ashobora gutinyuka gukoresha intwaro za kirimbuzi aho ibihe bigeze, kuko ntawe afite wo gukanga. Uyu mugabo ukuriye ishyaka ry'abakonservative mu Bwongereza yagize ati Perezida w'Uburusiya yakoze ibishoboka byose mu kurwanisha imbaraga zose afite agitangira intambara muri Ukraine, ndetse agera hakora ibitero by'ubucucu n'ubugoryi, akora ibitero bitari ibya kinyamwuga byica abantu gusa. Ibyo yita ibirabyo ye rero n'ubundi ntekereza ko yabikoze kandi ntacyo byatanze. Mu kwezi kwa kabiri intambara igitangira, Putin yategetse ko intwaro z'ubumara z'Uburusiya zigizwa hino, kandi guhera icyo gihe yakomeje gukangisha amahanga ubushobozi bw'igisirikare cye mu gukora, gutunga no kuba yarwanisha izi ntwaro ruhonyanganda, avuga ko zikaze kurusha iz'abandi ku isi. Hagati aho ubwato bw'intambara bw'amenya atatu burwanisha intwaro za kirimbuzi bw'Ubwongereza bwatangiye kwigendagendeshwa busa n'uburi ku irondo buva ku cyicaro gikuru cy'abamarine cya Creed Naval kiri muri Scotland, imwe muri leta zigize ubumwe bw'ubwami bw'Ubwongereza, United Kingdom. Bwana Wallace agira ati nta kuba na gake ibyo Putin avuga biteye, kuko murabizi ko twe nk'Ubwongereza dufite igisirikare gikakaye, dufite intwaro za kirimbuzi zikaze, izo muzi n'izo mutazi, kandi turi abanyamuryango ba NATO, umuryango wo gutabarana ugizwe n'ibihugu 30 by'ibihangange. Twamurasa rwose akibura tukamuhanagura ku mubumbe w'isi yibeshye. Dufite ibyangombwa n'ubushobozi bwose bubidushoboza ku ruhande rwacu kurusha uko wabifite. Simutinya, ndizera kandi ndatekereza ko twakagombye gushima Imana ko dufite intwaro y'ubumara ikaze kurusha izindi, ni na nyinshi kandi twazikoze mu bihe by'imyaka myinshi ishize. Naheho gutekereza neza rero. Abisubiramo ati shimishwa nuko kugeza ubu ahantu mutazi munsi y'inyanja kure abantu batangaje barimo abasore n'abakobwa bibereyeyo nk'amafi, barihishe, barategereje kandi barinze umutekano w'Ubwongereza. Ibyo birahagije. Uburusiya bwabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zigomba guhagarika koherereza Ukraine intwaro, bushimangira ko ibihugu byo mu burengerazuba ari byo birimo gutuma umuriro urushaho kwaka ku butaka bwa Ukraine. Leta ya Moscow yari yibasiye Ubwongereza ibushinja ko intwaro bwahaye ingabo za Ukraine ziri kwifashishwa na Ukraine mu kurasa no gusenyagura ibigo bya gisirikare by'Uburusiya ku butaka bwayo nyirizina. Ubwo yagezaga ijambo ku nteko ishinga amategeko i St Petersburg kuri uyu wa gatatu, Putin yayibwiye ko ashingiye kuri video yatangajwe n'ibijyamakuru byo mu Burusiya bigaragara ko amahanga ashaka kwijandika akarengera mu ntambara yatangije. Ati niba hari abantu bashaka kwivanga muri iki gikorwa twashoyemo amaboko bavuye hanze ya Ukraine bagatuma haba imbogamizi zihambaye zituma Uburusiya butagera ku ntego bwihaye bikageraho tutabasha kubyihanganira, bamenye ko ukwihimura kwacu kuzazana umuvuduko uruta uw'umurabyo.
dufite ibikoresho byose bidushoboza, ni intwaro hatagira buri wese yakwirata katunze kuturusha, kandi ntituzaba tugiye kubirata, tuzaza duhita dukora igikenewe. Ndashaka ko ibi buri wese abimenya. Mu ijoro ryakeye Ubwongereza bwavuze ko ubundi ingabo z'Uburusiya bufata nka kanseri ku butaka bwa Ukraine zigomba kuhasohorwa bubi na bwiza, yewe ngo zikanashushubikanwa kugeza zivanwe ku butaka bw'agace ka Crimea zigaruriye mu myaka 8 ishize. Liz Truss ushinzwe ububanyi n'amahanga mu Bwongereza avuga ko naho intambara yamara imyaka 10 mu Bwongereza hari uko bibona. Madame Truss yibereye muri Mansion House i Londres ati turacyongera inkunga tugomba gutanga, tuzakomeza gutanga n'ibirushijeho byose bibaye ngombwa, kandi vuba vuba tutazuyaza kugeza ingabo z'Uburusiya zisohowe ku butaka bwa Ukraine bwose. Minisitiri w'ingabo Ben Wallace nawe yahise ashimangira ibyo Madame Truss yavuze, agira ati umuryango mugari w'abatuye isi bose uriyumvisha neza ko Uburusiya bugomba kuva ku butaka bwa Ukraine. Mu nkuru ya Daily Mirror uyu mugabo asoza agira ati amahanga menshi n'umuryango mpuzamahanga wahaye ibihano Uburusiya kubera ibitero byabwo ku butaka bwa Ukraine no kwigarurira agace ka Crimea kuko byakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu 2014. Twakomeje kubwira Uburusiya ko butagomba kuvogera ubusugire bwa Ukraine no kutivanga mu mitegekere yacyo kuko ari igihugu cyigenga. Bwanze kuva ku izima bukomeza kwivanga, none rero ni buhame hamwe bwirengera ingaruka. Tunyarukire mu Burusiya mu nkuru y'ikinyamakuru Russia Today cyangwa se www.rt.com. Inkuru y'iki kinyamakuru ivuga ko Uburusiya bwo busanga rwose intambara bwagabye kuri Ukraine ifite ishingiro, na cyane ko busanga iki gihugu kigomba gukatakatwamo za leta nyinshi zigenga. Nikolai Patrushev, umunyamabanga wa leta y'Uburusiya mu by'umutekano, avuga ko kandi asanga rwose leta zo mu burengerazuba bw'isi zitakagombye guta umwanya zifasha Ukraine kuko ngo ni leta yatsinzwe idashobora gukora na gato keretse icitsemo ibice bimwe biyigize bikaba leta zigenga. Ati ibihugu byo mu burengerazuba bishyigikira Ukraine byakoze ikosa rizatuma Ukraine ihinduka ubushwanyu, ndetse bishobora no kuzatuma Ukraine itongera kubaho ukundi nka leta yuzuye. Ati kuba Washington ibona ko tutatsinda abanya Ukraine mu mpande zose z'igihugu kuva na mbere ya kudeta yo mu 2014, twe twahoze dushinja abanya Ukraine kwiyumva nk'abari hejuru y'abandi cyangwa se hejuru y'ibindi bihugu, ndetse twahoze tunayishinja kubangamira no kwanga umuntu n'ikintu icyo ari cyo cyose gifite inyungu cyangwa se gifite aho gihuriye n'Uburusiya. Bwana Patrushev yabwiye ikinyamakuru Rossiyskaya mu kiganiro cyihariye ko ibi Uburusiya butagombaga kubyihanganira na gato. Uyu munsi ngo abantu batuye muri Ukraine bafite aho bahurira n'Uburusiya bose babayeho buzuye ubwoba k'isaha iyo ari yo yose bagabwaho igitero n'abanya Ukraine ubwabo, kandi leta zo mu burengerazuba bw'isi zikayibishyigikiramo, kandi atari byo. Ibi rero ngo bizatuma birangira Ukraine icikaguritsemo amaleta menshi yigenga. Ubu ibihugu byo mu burengerazuba byishyize hamwe bitera inkunga Ukraine mu ntambara turimo. Ibi bizatuma amakimbirane dufitanye afata igihe kirekire gishoboka kandi yangize ibitabarika, mu gihe twe nk'Uburusiya twifuza ko ibi bikorwa bya gisirikare bidasanzwe birangira vuba na bwangu kugira ngo habeho ibyangizwa n'intambara bike ku mpande zombi. Ntibitangaje na gato usibye Uburusiya bushishikajwe no kwihutisha ibikorwa byabwo bya gisirikare bikarangira vuba bidasandaguje byinshi ku butaka bwa Ukraine, kandi n'uruhande rwa Ukraine rukaba rwabyungukiramo cyo kimwe n'urw'Uburusiya. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byo bishaka gukomeza kuremereza ibintu bigatinda kugeza umunya Ukraine wa nyuma yishwe. Mbese ni nkaho yavuze ati ntituzarekeraho ibitero mu gihe hari ugihumeka ku butaka bwa Ukraine. Inganda z'imbunda n'amasasu zo mu bihugu by'uburengerazuba zo ziri mu nyungu zo kuba zumva urugamba rwatindamo ukuntu, mu gihe bategereje ubundi buryo bw'imirwanire idasanzwe mu minsi mike iri imbere. Turabamenyesha ko Kiev tutazayigirira impuhwe habe na gato niba ariko babyifuza. Patrushev ati rwose mu gisirikare cya Amerika n'icy'ibihugu by'Uburayi bari mu byishimo bidasanzwe kubw'impamvu zibyihishe inyuma. Barumvisha isi ko gukomeza gutera inkunga Ukraine ari byo bizaduca intege. Baribeshya.
abwira abanya Ukraine ati nyamara mumenya kenge mwareka gutuma abo bampatsi ibihugu b'abangorofone n'imyumvire y'abanazi babashuka nkaho mwe mutagira kenge na gake. Nta kintu na kimwe cyahisha umujinya, urwango n'uburakari n'ibikorwa by'ubumuntu buke bagira. Aha Patrushev arababwiye. Uburusiya bwagabye igitero ku muturanyi wabwo tariki 24 z'ukwa kabiri uyu mwaka, nyuma y'uko Ukraine yari yananiwe gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano bari bumvikanyeho yiswe Minsk Agreement yasinywe bwa mbere mu 2014. Yavugaga ko uduce twa Donetsk na Luhansk two muri Donbass twagombaga kwemererwa kwiyomora kuri Ukraine tukaba repubulika zigenga. Ubudage n'Ubufaransa bwakomeje kumvisha Ukraine ko ishyirwa mu bikorwa ryayo masezerano bizayitura mu gihombo gikomeye, bituma nayo yica nkana. Ibonye ibyayo masezerano bitubahirijwe, leta y'Uburusiya yahise isaba Ukraine noneho kuba leta iri hagati na hagati, ntigira hibogamira ndetse ntizigere na rimwe igira igitekerezo cyo kwinjira mu muryango uhuje Amerika n'ibihugu byo mu majyaruguru y'inyanja Atlantique ugamije gutabaranaho rukomeye NATO cyangwa se OTAN. Ukraine yabirenzeho itangira inzira yerekeza muri OTAN, bwibutse ko yanze no kubahiriza amasezerano yo kureka Donetsk na Luhansk nka leta zigenga. Nyuma y'imyiteguro miremire y'intambara, Uburusiya bwahise bucana umuriro kuri Ukraine. Na n'ubu amezi abaye 3 haragwa umusivile n'umusirikare ku mpande zombi atarokotse. Mwakoze mwese kubana natwe. Iyi ni ITV Rwanda.